Menda ajo ka advice ashu kanyo ijoki osingala ngai Titicus or happiness kanyo ijoki kanyo najindi maiko mindoki akweni ajo kakakaka ashu you start judging ashu you yola jo agira ingasi ajo ketii iltung'ana lakeji keyboard warriors yani wao kazi yao ni kutype vitu mbaya mbaya ni dekisho ni morisho wewe utamkubali back mara nanya mali na mara baga nyamali esinyanka imanyamal nan ora baga from the word go kiyo ndoi wai nei ne yolo liren baga nyemulwa nagira asiai mara nanu enyamali kaidi enyamali aita nanu iya amolo ngoni dia siai enye netadaka aji mimi sina shida nengoraka pokirok nayo mimi sina shida nemeona boka daraye nena duma kona nyakaja aipanye ore ngaji pookin nasha nope neme longale mekaja lemeore itai neeku manyamati nanu mara nanu enyamali sawa neeku mara nanu enyamali na mara nanu aitoki naidim atejo amu ilo tung'ani lidolta ake sii ajo ero niata orpete lenye nemimbar ilo tung'ani enyor ake amu mara nanu enyamali kajoki ake nanu tenishomo adol ajo tushukuo ndamunot kama umeona Mungu anaweza kukubariki urudie kwako nilo aje niata nkera inonok well and good karibu mimi sina shida hata kidogo amenga ngino the first thing is media walonga likimpanyi keoni nage media walonga likimpanyi no matter how many years aranya no matter I care less about it nimbaya walonga lino amera ngana yole njanak niaro sarge lenye nina saba union tenebo ninye na ngaya badi no sermu mai or mo yadogo yangai nemelek wengine wanasema enata petu ndayu anatoki abolute social media kanyo naji ijote ina mera najoki kodo amore kodo na kabakita koon nimiyolo orkikoi lai namayolo lino neri nara kulia la ore ngole paabolu ana erile otu ara ne okol neri lo ara ronga this is a way to heal kake aitukuj nanu Titicus pe ore tu neja kama agira tana no monogi ara Mary Supet na shomo toduare bishop lino toduare iltung'ana likimenta kayiolo ajo melelek by the way it's not an easy thing it is not easy ore nyoshi ake duo ake mkipitana hivi na mzee inakuanga yani kegol garasho cha matejo kuna gera na grade ukipitana hivi na mtu wako unakuanga hauna peace na kagira na yake nanu aliki ajoki shomo ndezengayu igira nilo nyingoru session ila aduare matejo pastor ile na short bishop eroro tangari nena rogitini ningiro tiatu altung'ana na iniminde maisha tiatu enkipindi e Mary Supet show arashu tiatu enkai kipindi ore enkai toki na enkomono toomono tiaki enkai nje esayo yeunoto ino mora ake pee esayo yeunoto enkai ore oshi the will of God for everyone na kesidai Mary Supet Show, inspiring lives. Yes, olengona ni le Mary Supet Show subo leng tebogo nigira atumie yo tena rishata agira itomon kigira apuo dukuya tena show sidai oleng nikijo Mary Supet Show inspiring lives kiakishie conversation ashu kiakiye ilomon likintukuj ilomon likingo I challenge pitu mashomo dukuya kore tata nikiato singala ngai Titicus Keret kiata mbaa nagira apuo dukuya te social media kake ketii taata na show ake kipuo aimaki mbaa napaasha na keliki ake sinye yiok Keret ajo keng'ae iyiolo enaa olaranyani kake I think orbiasharai sii oltung'ani onyokita na keliki ake yiok ajo kera ninye ng'ae kigira apuo aing'oru kigira apuo airo kigira aing'oru ewalata iyiolo ajo ore kiama olaing'urani le Mary Supet Show na keimoshi kiama mbaa naarish na keadi nye na kiriwaki oloitirua iltung'anak metaarata amu keyiolo ajo ore ake pee kiriamari tenebo irara ormarei na ipuo dukuya neeku naona watu wengine te social media etii kulie la kegira advise vibaya wengine wanapiga makofi wengine wanacheka kake ayiu ake najoki olaing'urani le Mary Supet Show njere kore tena rishata kisha nikiomonoki osingala ngai Titicus nikiomonoki sininye happiness nobody is perfect
metii oltung'ani perfect tiatua enakop metaa milo yie akweti tidie wueji nigira yie aas ing'okinono torungu ama unafanya vitu zako mbaya pale kore tenkaraki neewuo ninye Titika Saibalie venye waliachananga ninteru yie akweni ninteru aijudge no kore terishata naijo ena sulaki kanisa isulaki yie lainining'ito kishaa nimikinjudge kishaa niking'oru enikinko pee kitum solution niking'oru ewalata ore kiyau kuna interviews kishaa niking'oru vile nikintutum kulo tung'anak tenaa keton idimayu neyauni ewalata ore etiu nejia agira aitoomon kigira apuo dukuya agira aomon support ino subscribe to my YouTube channel tine tiabori ironya akeyie tine tiabori thank you so much for supporting me amu aata subscribers kumok na bado tuna increase ashe oleng enkaji apa po yeyio tenkaraki nigirara ai support ena show ore etiu nejia ore tine tiabori te comment section comment ajo ka advice ashu kanyo ijoki osingalio Enkai Titikas o happiness kanyo ijoki kanyo naji indim aiko mintoki akweni ajo kakakaka arashu you start judging ashu yiolo ajo agira ing'asia ajo ketii iltung'anak laa keji keyboardist warriors yani wao kazi yao ni kutype vitu mbaya nidekisho nimorisho matejo sii duo taata ajo iltung'anak oora soba iyieu nikiret osingalio Enkai karibu oleng ashe oleng Mrs. Enkai Mrs. oleng ashe oleng enkaji yang karibu sana thank you so much it's been long itu kintoki adua kake supat noolaitoriani aitum iyiok tenolong amejo ile Enkai orishata onkatitin naa noolaitoriani neeku naa nanu eji Titikas Keret aing'ua enkop najo Magadi olaranyani yioloti oleng tesipil olaranyak enaa Osimilai ashe supat lai nanu ake Baba Angel Baba Angel Titikas amu kara oltung'ani oota ormarei aata mayian Enkai neeku nanu naa ele taata atii ena place kajo Kikuyuni naisho Enkai enashe amu aisupat oleng olaitoriani neeku naa nanu dolta naa enayia ajo kara oltung'ani omayiana kara oltung'ani oota Enkai naboitare sinki Enkai netamayiana olosho lemaa oltung'ani lemayianata oleng otushukuo iltauja netabaiki irkumok teseremare nikitodua Enkai nolaitoriani eimu enkakenya apa inyi yeyio kitodua dii Enkai eimu yie naa nena dii oshi edol olosho neeku naa nanu kiyetuo sii taata aponu ayiolou mbaa arashu aponu aitololong itu duo kiponu aitirish oleng kake kiyetuo sii duo aponu ayiolou amu ore naa dii oshi enatii naa kejo irmaasai meoji pepedo mikaja medanyi sii lashe medanya kake nelo metaa keyieu nedanyi naa amu kiyetuo metadanyi nana napuo yiok ena lainining'oni karibu oleng atishipe piilotu ena rishata e Mary Supet Show kayiolo ajo olaranyani otoning'e nigira oshiake aas aitayu sinkolioitin nemayiolo osinkolio lino ajo kanunyiaka arany ataranya doi akeyie almost kajo ninye abayie ng'ole bayie dii ng'ole tedekenya kwani jana uliimba aranya ng'ole ake tedekenya tenkaraki naa ng'ole nkuti interviews nikiata tenkaraki ena ramatare naa oramatie ormanyara naa tenkaraki eramatare ormareita nibidi naa ng'ole nang'as aitasheyie program kidogo te studio paatumoki naa abayie ng'ole osinkolio laitayio ng'ole ojo irayie elong'ai nashurie nye release apa olong neeku naa ore ng'ole likae lajo pai release naatumoki naa ng'ole ena siai ne interviews tenkaraki agil ajilej iltung'anak naitoki aitegir naitoki sinche aitobor peeyiolou naa ajo it's not about ormarenke nementoki nagira ake duo alolo nanapu aipost openy nanapu atipika status nebau naa enkata naa iyiolo ajo ketii sinye enkata naa miindim atijing'a emumet nisudori amu etejo irmaasai misudoo olowuaru nyoo orkujita neeku naa ilimu duo iborr so acha before hata tufike hapo tuambie amu adol ajo shomo apa nilo aiteru studio ino enkata apa ninterua ajo mimi nataka kujitegemea wewe mwenyewe amu kiyieu sii hata kigira aimaki nena baa niliki yiok Enkai your life maisha ino naidim aitukuja oltung'ani amu ira orkijanai saizi la umejiajiri wewe mwenyewe ametii irkumok laa kepuo ninche wanatafuta makazi lakini uliamua kore nanu amu kaata ena talanta naa njiasa so indim ake atoliki yiok penyo inewueji ore nanu oltung'ani oleng otonyua ore apa duo ormaata esiai naa katii apake shoo eyeyio erira ntare tegela apa enkang enye negelakini sinye ntokitin naipotie sinye keon enkarna alo aret yeyio nalo airira ntare enyenak omeu naa apa Enkai nalotu aisho sinanu ormarei nalotu apa aing'oru sinanu esiai onkaik ainei atang'asa aaku oltung'ani olonchore nairririsho itaa apa olchekut tendaalo ewuaso onkidong'i nalo airririsho nalo aramatisho nalo atang'asa airririsho tenkang likae apurani apa tenkanashe nang'aki naa oltasat nemetii naa olekua siai amu olenkang ilo lenkoshoke kitumo nkilani osesen naitoki naa aitoki alo ndaalo ewuaso onkidong'i nalo asiasishore orkiti duka otii ine anake duo oltung'ani loonkaik naitoki alo lankae aji apa likae bishop apa ojo olenkipai apa otii ewuaso alo atonton tinye naaji mpaka naitoti nkera kiti duo ake aku emaid anyok duo ena olee duo nalo sinanu airririsho aaku olchekut amu eewuo naa apa Enkai amayian aisho ormarei nadol ajo lasima sinanu paata esiai onkaik iewuo
piindim ayamisha aing'oru venye nolong apa iudi ng'oru esiai palotu Enkai aisho naa amu kaata apa keranyare najoki naa Enkai paisho enkawuo enkinanda taa peyie atumoki naa aisisi olairoriani paaltu ajo katum limitations tenkaraki esiai ompisai arashu olekua esiai nalaasie ena siai nemitegemea naa sinche iltung'anak mikitaasaki esiai metii nyoo olerrinyore nibidi naa paajoki Enkai nchooki enkawuo nikincho eng'eno nikintalala indamunot paatumoki aisiaiyia keon ormarei naisiasie iltung'anak telulung'ata amu sapuk olosho le maa yes ina paewuo atumie esiai taa studio production natum taata enkarna enaa duo olaasani le videos tenebo sii production e audio neeku inewueji oshi aewuo aigerie keon aaku duo oltung'ani oota his own oltung'ani oota esiai enye paishomo apa sukuul aisume taa yie ina long ashomo dii ina long period nang'as dii akeyie ang'as aipang te YouTube peno itu ninye aitoki upload anything nang'as alo pay attention te sukuul duo about nang'as alo aisuma kumok sinche kuna ketii naa softwares yiolo naa yie ketii naa ntokitin kumok naa neng'as ama naa ninye ena piano naiborr nitoki aaku kerok enchoto naa lasima piiwosh irkeys pokira 12 nitoki nalo idialo softwares naa niasie kuna videos ajoki naa esiai duo sapuk oleng kake ore duo piinyorraa anapa olola entoki niyieu naa passion naa ketii atua yie nibidi naa pias piibak iltauja loltung'anak kumok oleng it was the passion that is in etii apake atua nanu nemepuku apake nilotu nalotu duo apa aas ore enkolong apa nayiolo keyboard oleng amu kibidi naa paaku producer neeku manya naa endaa neme entoki naas ena keyboard ake etii elukunya ore paaltu ayiolou naa pooki toki about everything naa about major and minors nasidanu ndaa amu nalotu aitirring'a etabayie naa Enkai enapa nayieu ore paaltu sinye ayiolou about production how to program how to mix how to master how to record such things, how to do a video, how to edit, sequencing, ntokitin naijo nena pookin. Niyiolou pookin. Nalotu naa Enkai aisho empiris naitalala indamunot, nelotu sinye Enkai amayian kulie tung'anak eimu sinanu. Alafu nilotu aiteru studio. Aiteru studio ai, Tikas Production, nayiolo ajo amayian iltung'anak kumok taata oleng. Ina make noise. Nalotu naa apa abol studio Tikas Production nabol studio sidai oleng namayian iltung'anak taata oleng aiteru apa tosinkolioitin liabori ake shaake papa niteru Enkai amayian olosho tine apa iteru olakira lai alioi naiteru airekodoki some artist le Tanzania naas dii mpaka tanakata aishoo naata Enkai at least enkarna etaa kening' ake esiai naasita ajo esiai olairoriani meeta ai toki esiai Enkai ake aasita yes. Wow, ashe oleng alafu sasa nikiponu ira oltung'ani omayiana yes naa ira olairukoni. Yes. Ore det nikitadua entoki nikitadua nitipika social media. Yes. Niroro iltung'anak kumok neji cloud chasing mimi nikiwa mmoja wao mwenye nilisema baki naa ore kulo tung'anak naa enkoitoi ake naiko peening'oyu. Yes. Neeku kanyoo apa piinyo niingerr ina baye nijo naa etaase ena kanyoo apa piintaasa nejia? Ore oshi naa ejo apa irmaasai meetai oltung'ani oyiolo orkikoi lolikae. Ore amu iyie otamio naa iyie etuudo orkikoi naa iyie oyiolo ewueji nikitii ele kikoi amu miindim naaji ake aya enkeju namagira aitoduaki enaaya arashu maidim aawa keon ai wueji naa arashu maidim yiolo ajo indim iyie ategerakinoki enyamali niata kake maidim amu kaaret nanu neret kulikae tung'anak ore ejo ng'as ninche atua emumit nemegira airo nalotu naa apa aimaa ina nyamali idol naa ajo ore nkishu teboo irragita nemetum nkorkor kake ine menyoto naa ketum nkorkor dolta neeku naa najo ng'ole ore naa mairrag enkata naado naimaa ena nyamali nele nadol ajo alang enaya ake duo pesho naa naikaja tenaimaki paabak sinanu nikaja nebak kulikae basi nalotu naa apa aimaa ina goloto naimayie oleng ore oltung'ani omayian oleng atamayiana Enkai oleng naisho Enkai ormarei kara sii oltung'ani oota ang' kara sii oltung'ani oota nkera kara sii oltung'ani oyiolo ajo kanyioo eesita kara sii oltung'ani oota esiai nara oltung'ani oota enkitok naata sinye esiai enye neeku idol ake duo ajo mara duo ake oltung'ani duo sii otonta ake duo idle kaata ake sii duo enaasita ajo naa sinanu neeku naa naimaa apa ina nyamali sapuk oleng nibidi naa apa nkulie tokiting amu ara oltung'ani oimayie engoloto like matejo duo engoloto like 7 months. Kama before etuponu kuna 7 months kama uko nyuma kaja apa etiu duo ore apa tesiadi duo tenkaraki duo ormanyara duo liang naa kasidai apa ena kiamai oleng tedukuya kake eewuo apa entomononi aaku kajoki apa atodoro nkajijik karibu uni amu ateshetishete ashet enkaji e 3 rooms tiang' nekajokini ake kajoki ematadotu enaaji tene maape enenkae wueji
ama nidotu enkaji nituuno niyiolo ajo mpisai itaasie tenebo nkishu niremie nado esiai nagol ina oleng nadotu naaji tinewueji enaa natejo sininye amu sidai sinye nianyit oltung'ani lino omaoni oltung'ani amu nye naa olino napik ai wueji nara netii entomononi naanye natoiwuo naanye yeyio lai ore paapik inewueji netii yeyio nitoki aaku meyieu neton tenebo yeyio nemegira dii aisumbua naanye natareto nitotiyie nkera nikajapo nitoish neyiang'aki ntaas pooki toki entoiwuo sidai nanyorr oleng nitoki ake ajo kai nadotu tenewueji paalo aton tewueji naa karesipil nanu ake openy mayieu oltung'ani matejo duo tendorrop naiko oloyieu amu nejia naa dii oshi eyia ajo kelo naa duo ninko oltung'ani duo na miyieu nikinyikakini najo kai nalo ewueji ai nadotu tinewueji napuo iltasati maatomonoki namayian nalo naipat tenkang melelek oltung'ani piing'ua ntoiwuo inonok kegol oleng piing'ua ntoiwuo aipang ake duo alo ewueji ino kegol oleng ore nanu duo olayieni botorr kake ibidi naa mayieu ajoki maipang'u tenaikaja aapuo ai wueji nadotu naa sinanu tinewueji enang'ole taata eong'uan natejo maikaja madotu amu etaa mekure asidai ena baye. Kwani alikuambia tena pidotu? Pekintoki aitai ena amu keyieu naa nikimpang labda maape naa amany Ronkai maape kitengela maape nai wuejitin kipama naa nai ntoiwuo nai eng'orita nai olayie botorr nai oitoti nai oishu emeng'ok naa kijo penap naany naa ng'ole nena pookin nalotu ng'ole ajo enaikash nalo naa oltinka duo studio aasisho naing'ua nye entomononi tiang' ore tenkaraki enyorrata oltung'ani amu ore tanakata ake siyie orpayian likiyamita mikimba kekinyorr amu iyieu ake oltung'ani pookin enkishon sidai iyieu ake oltung'ani pookin taisere sidai iyieu ake sinye maisha naata mafanikio sidan najo ng'ole amu kasira kelo nalo oltinka aasisho naa kelo dii nalo oltinka oloshi ng'osok obokie ngarrin netashare tine mpaka saa 7 naa kalo ake ang'ar akewarie pemejo aikaja airraga likae tenkaraki faithfulness and trustworthy naa keyiolo ninye penye ake ning'ito nelotu naa apa matejo ore ena tomononi ai amu etii ang' nemeeta esiai naasita duo matudumu aya enewueji esiai naikaja natii oshi peetum inkera aashom sukuul netu sinye ataas esiai oonkaik enyenak amu kemayiana doi nadumu nayau oltinka nikiponu aton tinewueji najoki apa kaa biashara nikintaki nejo kayieu naiteru biashara ake duo abori nji ena kuuzauza uji namaitong'u nanu etimira toi nainyang'aki oloshi roll le Kembe onchapati naa keishunye by 12 nelikani mpisai enyenak tiaji neton neesiasa apa nkuti olong'i matiaki ore ena siai niasita etaa taata aikaja etaa ingira alolo kayieu naitoki adumu apik enkae level amu amayiana nanu enkae kake record nagira atum ilaranyak kake etaasa nanu enkai omom kara sii oltung'ani oos esiai naboloki taa hoteli tengorofa nijo enda eyioloi dii amu igero ake Happiness Classic Hotel nekiyier shai neyierr endaa meeta aina endaa nemetii kenya ake iltung'anak ore ebaiki teipa eishunye endaa asine naa peewuo enoti libelekenya neeku mekure biashara endaa neeku biashara olewa tidie nikiyetuo oshi aapong'u nibelekenya naa esiai neeku inewueji eewuo enyamali duo alotu ajing'u ine eewuo duo ena nyamali alotu ajing'u amu ore ene hoteli naa keesisho mpaka saa 5 mpaka saa 4 nelo dii enkitok nirrab boo neeku melotu aji ama ata enkitok naeku naa layiok apa oopuo duo naa kama inakata kemakwa duo ama teyie matejo mairoro duo sipata amu kiiro duo aborr enkama nimikiborr enchot ememakwa tiyie oltung'ani irrab boo nekenyu eeku nimiyiolo duo ajo kairraga kemakwa neeku naa naing'orr duo kuna baa ajo mee sidan naiteru taata aliki duo ajoki tapala ena baye mee sidai naeza enda kwetu nemeeta naeza park neeku duo ijo matisho ijo threatenings duo nai oleng kama ina saa tenelotu tewueji neewuo itejo apa aliki duo oltung'ani loirorie paalikio mpaka orpastai nairorie nanu amu elelek nanu karara osinka lenkai tapala kuna baa mee sidai tapala kuna baa niasita mee sidai neeku taa kulo orei ake ninche respond ojo naeza park naeza beba naeza enda nemeeta ake ninko neeku threatenings etii taa ena matisho ninche naimua enkutuk etii naa naajoki iyie naa ninche kinang'aki iyie nanu so I have to be silent nagira apa naibookino naa kelotu nejo naa kaas ninye enayieu kaipotu ninye endakitari meeu enaji nauda ake osinkolio ele sidano le Depo layieu amu maisha namaikilikuan ninye nanu iyie naa is a family ore peeji family naifaa piiyiolo nayiolo mee iyie taa kifaa duo peeyiolo ninye nayiolo nanu neeku idol najo neyau nkuti threatenings oontokitin najo mee sidan omiteru airragirrag baa ake mirragita aji omeshomo naa alo aikunari nejo mairo ajo ore kuna baa niasita mee sidai tine tooshi aewuo alaas video enapa video naewuo alaas oshi tewueji nejo Kwenia alaas video ore paalaas video nalaas video duo ama videographer and ama producer nikipuo amu maing'ua apa ena kiti tai naji Angel ore ake paajing oltukutuk paalaas neked sinye aidaki amu meton naa matii naa kisir naake sinye ena ayieni omaeu aishooshokini esimu mairorie metegerai amu ore naa ninche enkerai ainei apa keeta 6 months nanapa ake ninche asuj kitu duo ake anap enkoshoke naimaa dii enkitok amu atanapa dii amu nanu toortoiwuo neeku naidol ajo ntokitin kumok naimayie oleng ore paalaas video najo alotu eshomo duo ninye sero tooltukutuki eshomo duo ninye sero olewa tooltukutuki nelo sinye aas imbaa enyenak nelo sinye enkae kiguan enye ajo naa sinanu amu ainepu taa olee duo otanapa lotu nejo kaishooki nanu esiai ebiashara nadumu najoki oltung'ani nejo eyakaki bas mputaki duo akeyie koon amu nejo ikununo nelaas naa nena baa tosero naitagorr dii oleng tine taa ayieu ajo ore kuna baa niasita nemesidan neeku ajo ore osesen naa olalai hii mwili ni yangu naeza pea mtu mwenye nataka naa ajo naa sinanu naleng naa ore osesen naa olalai kaisho oltung'ani layieu naa ore amu anoto nanu lang'at nii siyie ing'oru elang'ata ino
nitu nakata nanu abulu te kuna phrases ana apa itubulu yeyio dondo atubulu ana ndenjo since 2002 avera ina coalition itu asero tenkitoria pajito Dominion 10 o'clock itu akata nanu aimu dondo naijo kuna natelikioki duo atubulu apa toltoni laijo keure enkai toltoni yiolo sijaipitia mambo kama kama inaradhi ametoka mahali nyaka aja aoshoki orpastai aisho oltung'ani atolikio kake nolong oshi aewuo alo kitale dukuya aing'ataa meyiolo enataasa nolong oshi aewuo alo enkang enye najoki lewa metoni iyie orpastai tosuja duo mekiyiara makosa mekiyiara taasa nijo naa sii painining nepuoi airorie nikindua mishira toonkejek emenye nikishukunye doi ore inolong nalotu teipa basi nelotu taata tefujo nelotu naa oltung'ani lemeton nepik isinkolioitin kumok limiyiolo yie porokocho maisha ni mafupi nataka kulewa paa maara nanu nabulu nanu toning'ata yie isinkolioitin laijo lelo ajo miyiolo ninye yie namayiolo sinanu ani naa ntokitin naetuo naa mayiolo duo nanu aing'asie apa nanu duo mayiolo nanu aiteru nanu naing'asie oleng najo kamaa taa kai kipuoito nekimpang iyiok onkera ainei apuo atoni ono Angel nikincho duo nye metaasa naa mporokocho okulo sinkolioitin duo naa lenkop ore piidip nejo shomoita boo nikijoki mikitii naa temeli nabo ore enaimin nawang'an nemeruba naa ore piindip nikijo meikunaja maetu atua aji asi ndio taapa inepu kulo kuti giso lenaisho waare adumu ake nanang'a najo kaitoki taa sii ashuko shie aitoki enepu kulie kuti najo amaa dii enaa ayieni ai naa kulo giso lenaisho ake nemeu le suda oyie kaiti kiponu enewueji shie omeono yoku no bossa uni najoki babe tudumu ena kerai najo Angel nanu atipika nanga tuatua onkera anejo nenkitok adumu enkerai nebaratoi einyala ata enkerai tine olong toshi duo eewuo aram maata nanu enkitok amu atejo apa maigusa nanu paitara inolong etugusa meeta nanu tangu ake paariku nanu enkutuk airorie oltung'ani ajoki tapala ena baye mee sidai na ore orkimojino najoki mee sidai napal amu meer emadai likae olopeny eer asi nelotu naa nebarara ninyototo naiteru naa ayiolou ajo mepitare ena toki amu kelo nelo aas kuna baa nelo aoko kuna tokitin nelotu newosh perfume iyiolo naa yie perfume nawoshi tenkaji naa kelo namoi naing'oru setrism aok amu sapuk naa sii perfume piming'ua entoki naa nairuta apa nanu niteru taata atum ntokitin complications duo te entoki namaimaki nanu maimaki nkulie apa duo nanu amu kegol naa toi basi nanyor enkai naimaa taata engol naimut orpurkel ajo ng'ole kalotu ng'ole adanya ena toki amu aimayie taata lapaitin oopishana natotona lapaitin oopishana tiatua ina aji openy natotona kiboita onkera ainei nanu aisuj inkilani nanu aitoti kuna kera nadoi ajo piilo ayiolou wojitin kikenitayu nandii taas nameaki nanu nkera ainei amu ore kanchao nemeaki lala lenyenak amu nainei naadii ake ate iyia neeku ore ninye nanu naa kaboitare ake nanu nkera ainei naton tenaaji naboitare naton nikitoni onkera ainei amaa naa amu ishomo yie nimitii atua ormarei lino nimiata kuna kera inonok kang'ae dii ingira aidong'oki naa kai naa so kama inalo nalo duo ena nalo ena olapaitin oopishana aliamka nelo kwa baba yake esika Sunday ore Sunday kenyo ake asubuhi nikisuj inkera ore irunyanyo inkera nemisuji nanu ake nyoro naisuj ante kaloto nanu ibada suja inkera pinkaja piiponu ibada nejo inkera mikitoni inkera inimari nanu ata ninye ninapi ake neshukunye metoni doi nadumunye ake inkera ini nasuja pookin nikipuo ibada apuo aserem enkai onkera nihanyi pikipuo yiok ibada aserem enkai nedung' iyiok siadi edumu ake orbene briefcase onkilani nejing' engarri nikipuo te kanisa neya nkilani ontokitin nikijo kipuo te kanisa sinepu enkaji mijioni najoki inkera kaaduai amu etamori yiok ele sina embelekenya nkilani nibelekenya era nkera ainei endaa naituku ajo naa nekenyu nelo Angel sukuul aiteru nolo na kawaida no studio asisho nanyok arashu naa menye amu ore sepia oltung'ani esikimbia neshomo niwoshoki naa ntoiwuo enyenak ajoki oltasat amu seuri eewuo taa enkerai meeta oltung'ani otumuno keeta esiai enye naasita nememen osesen keyiolo nkonyek pookin oltung'anak kilikuana tiaki kanyioo enyamali niata ajo naa sinanu nejo naa oltasat aoshoki blacklista nejo ng'otonye aoshoki blacklista nejo pastai aoshoki blacklist nelo abol esimu saa 4 enkewarie nejo atii nanu Ronkai neton te Ronkai ewiki nalulung'a metii ninye enkang enye eshomo menye ailepilepo mayiolo nanu naunki duo nanu inewueji nejo enkerai tapala metaanoro eewuo aku osero najoki nena tokitin duo oshiake sinye eesita piimputaki siiyie keon naa mayiolo sinanu aitai naa sii makosa tiatua nanu maata nanu enyamali so itang'asa aifikiria eton itu mposta mama ena kerai niyawua amu kitodua enkerai niyawua te social media amu elelek sinye amu atodua sinye enkerai ena siankiki ino Happiness amu eton ake nanu ajo siankiki ino amu naombea Mungu Happiness akisema keeta ntokitin sinye naatejo neeku ore nanu ng'ole nanu paiposta ng'ole nanu paiposta ena kerai ng'ole naawua nanu amu iyie taa loiterua aipost nanu loiterua openy saa nabo nemeshida nanu loiterua aiposta amu kaiposta naa nanu openy namakajo ng'ole nanu duo peeshukunye enye ena tomononi namakajo duo nanu ng'ole paitoki aing'oru duo namna naisaidia naa ele tenkai oitoi naja meniu oltung'ani elaar keon nejo apa irmaasai ijo ng'oru kai lus nitu nkai ting nemeer emadai likae olopeny nimiko impo naapuo keeya enikash olowuaru liyiolo alang' irmalaika limiyiolo namaata ng'ole naitu ng'ole ake nanu nayieu ore ng'ole nanu paisho enkai paiposta ng'ole nanu duo ena kerai naiposta ng'ole nanu nanu aiposta naa kajo ng'ole ake nanu peeyiolouni ajo
maidi ama ngole ni mungala post ana kare kwa mfano maikilikuana wala ni ngoro ndene weji ama ngole nyiru ngola post ana nyamali na imaye wala waitu no bishana ronda kiri ato jopeny ama ngole ni ngore pa ngole ana kare status najo my darling ajo my sweetie ajo na silan vela yolo embiri ngola swali naji yanga ira nane menino du marjo dure separa ta dura yeri swali yeri yake swali amgeji kanga idia nana rodongani jo meno pa mebekeji na karo kiri koi neji kala loloni neji kala rodongani beleka nyikiru aka nangilani amuru na ngola limwana nari atiatu aji najo ngole medimayu ore na karai na kahema barume na karai na mayiolo nya na karai na ngore na postara is just in a short period olongani ake sinye wangai labda ngara iriyo line ngara genya mali ai na imaye ajo na senanu na kinorore na irori entoiwo na irori pastor yo cancel neton sinye te duration naji eton dibonu aponu aruma itu aruma ajo na senanu la yiolo najo ngole meera oltungani inokolta nepik orungu nemepik ewuas medua iltung'anak pookin najo ngala ifikiria najo ore amu ama public figure kara oltung'ani oota many followers kara oltung'ani yioloti kara sii osingale Enkai ndio matipik ena kerai status pee elo sinche kulie tung'anak enyamali naimayie nadol taata oltung'ani laata ojuti nkera ainei nkik oidim aitotio laidim sinanu aisuja nkilani laisho sinanu osim peemelo ake Enkai nalo Narok nemelo ake Enkai nalo Kilgoris nemelo ake Enkai nalo Tanzania najo alo alolo arikirikita ake neji kamaa taa teele neeku ore ngole paoru koon enyamali namaitokini amor enkarna amu kara sii osingale Enkai nena kaing'uraa naitasho naimaki enkitashoto ai msimamo wangu peetumia kiyiolo sii iltung'anak lasujita pookin ajo kara ng'ae mara sii oltung'ani garagaraki duo mbaa neeku kajo ngole peeyiolo sinye tewuei netii nedol sinye tewuei tentoki naasita neyiolo sinye seuseu ormaasai amu kara sii oltung'ani duo iltung'anak kumok naa kayioloi doi nalimu sinanu enkitashoto ai enaikunuo enyamali naimayie oltung'ani naa sii letanoro osababu naari sii nanotie naitii ng'ole aisudoi maitieu italaikinote within the 7 months itejo yasuja tena itejo ake junior alienda nje ang'asa alo atejo nanu nje ang'asa alo amu ore oltung'ani pookin ore enkitok pookin naa meyie otarayie aipang'ie tiatua aji mentokitin kimpang'ie ajoki shomo yie ena maibai arashu mayieu nemeeta sababu atusuja apa kitale Enkai tedukuya nepuoi airorie omishara ometushukunye namaitoki asujusuj oltung'ani ore ninye enaa olairukoni nanu openy meeta aja piitoki adumudumu nkejek nintoki apejipej nkishu onkera nimirr ntare toomwain aitoki alo ji apik ngarrin nielat ji amu idumunye aitoki alo asuja oltung'ani laa nkishu nemijalie nkera enyenak nemijalie mitoti kelotu aji asita mbus paajo naa amaa neeku iloito ake oltung'ani enkoitoi ake naiwuthi ng'ole natoki oleng najo nchoo ake nolo lapaitin opishana ang'asa aing'oru Enkai naton aishirr naomon omai kenya Enkai olata aliki irmaasai enaikununo wanagira aikunari opookin natodua sinche toonkonyek neyiolouni ajo kara sinanu ng'ae enepuo sinye aitoki adamisho enaa oltung'ani oota ormarei amu nenyenak nkera nalelek orpete laata etu nanu aitayu kaata nanu orpete lenye maibari nanu maata nanu enyamali pookin ake shida naa kuna baa okuna phrases naimaka nemesidan amu mesheta ormarei meeta sii oltung'ani eyieuni ajoki ntokitin naijo nena kajo ng'ole sii peedol olosho lemaa ajo kang'ae sininye oltung'ani oboitare oltung'ani oota olohema ayiaa olotii tewuei netii amayiolo nanu niyiolou sii ajo naakurikio ajo ng'ae iboitare pee nimu sii anyamalu taisere nimijito kaja etu alikini kagira nanu ajoki nang'asa ilegame enankeon etii iltung'anak lootejo te comment section kigira ake duo lelo your fans wanakuadvise wengine wanasema enata peetu ntayu ena toki abolu te social media kanyo naji ijo teina meeta najoki kuldo amu ore kuldo naa kabakita koon nimiyiolo orkikoi lai namayiolo lino netii nara kulie laa ore ng'ole paabolu ena etii lewa otuata neok oldip netii lotuata toonkang'itie this is a way to heal indim iyie atejo naa kagira aimaki amu enkitok ai neshukunye arashu kagira aing'oru namna kagira altu tenkoitoi nagira aisaidia oltung'ani oimayie engoloto olonyamal we are healing somebody laa ore naa tiatua aji egira sinye aibokini enkiti nyamali nijo ena naimayie sinanu why do you die kanyo pee naa keton eeta Enkai enkae rishata there is another chance for you ama maua ng'ole nanu endaa metii enkitok ai aji tenakata ayierisho nisujita nkilani maata enyamali the only thing is paakurikio enapa nashomo sinye paa kebulu sinye indamunot neyiolou nkera enyenak neyiolou enkang enye tewuei netii amu meeta oidipa apa meeta aidipaki natira meeta ake nkolong'i ake ajo naa sinanu neeku kajo kitok kulo karipaa ng'ole nanu namagirakino ng'ole ake because I'm a public figure nayieu sii neyiolouni ajo kai etii enkitashoto ai amu kulo tung'anak likijoki mintoki post naa nche Enkai likitoki amorr so mayieu nanu aitokini aelie nkik arashu aisho nkik taisere kayieu naa ore ake peeku atalakunye naitashe kasa msimamo ai idoli ajo kara ng'ae I have no problem namaata nanu enyamali yes I'm just nazungumzia tu msimamo wangu venye niko o venye naimayie o venye naikununo pee nikidol ake aloito arashu kenang'ae tewuei neje nimijo ake ng'ura ashu kai ikununo iyiolo ake ajo kara ng'ae ama apa orpastai likiteeniki harusi ulimwambia itolikio pee labda angetafuta venye atawasaidia tonitaduo etu ilo ayau endasi enye. My bishop did everything. Etonyuanya bishop lai all the way, nenyok olairrani le kanisa all the way, nenyok mpapa lai ontoiwuo ake meshila nye. Ore nye ntoiwuo ainei ketiu ake enaa endala tena meshila nye entomononi ntoiwuo ainei kedol nye enaa endaa mejo nye toki. Etejo ore ile Enkai ore pookin lemenye etiu enaa ildaik aja oile lari. So ore nye mpapa onini they are nothing.
amu ore hindiro na ama sosio teke la masa amka no masa ni pure yes. amu hindire ne bugure enkang enye kai hello Enkang enkang enye shelo ona yero ndilulo no longe kiya mingira sho kire joki narira njo rapi nyamalu emene jero heji milotu ake enkang ai hemen danga lala helino hemen danga jo nasanu bala yelo kama dina nangi jo hinilo melungana ake lolo poki lengari narukulinyi maro duo sepat ona ko naro eweti tikas na njeto ewino na njetaani ke na yoleng nimila yangoro nyamumba nimiya baile nya mirori yani keiba around yani mirori irunya karanye ore nya nakara peki rumoro arahi pesa na nyekiro naji 1 to 2 irunya ra usisha mpapa nini nothing kediwa kedua na ore naruwe nya pesho teninye pakira kai neri ngulen lashala nimishala nena there is nothing medi mironi ara nothing beyond that ne kwaro nywana no all the best nenyo ki bishop ke yolo doi mirori anyok asini ta par meti omehama yale aisinga lenga yaba hama yale deke mori ko no moro no hamoro mono musamba amuye na siramba nemishagino na mara no le yara age no limundo kiti naati ene na kunno pare dele ogra sinya emenya mali niro sinya ire na romono na risinyo sira lola miru kwangara sign ama na ramari na nuang kichikas na nkera inei nemeria nyamali na nene ngaji ai naati nanu kai toiti ye kuno longi poko laba iti poko kanyi de hanani asira ye ama damu chopo ni big status ni aspo kutoki niyeu ama di kuna kai no ndunga yo na duration pokin kai do shene ni di na ye yeah na rininga sali na question mark kai do shene ni di ye amulele na no riang na ngai ni nara nyongo ama di ya muti out of marriage ni miti ya nangiri kai do ama ngara keru kai do shene ni di hiyo ndio swali yes ama mai posta ngole na wale public figure ina gai na ndona no kajo ngole ore sinje do bibi na inde rabaye na yo leng ido na pasa nanka na hemore lole ai posta sana no paka ina die ne ni di so this is a very difficult thing and we are supposed to keep praying for Titikas and happiness mera sayena yewangai ama tanakata tenelo bibi yako aseme nimebadilika aibelekenya nanu orpayian ehomoki airorie labda mabishop wamefuatilia neponunuia aitutumintai bishopi arashu ilewa le siriti no arashu irmarita nejo esiangiki nimebadilika wewe utamkubali back mara nanya mali na mara baga nyamali esinyanka imanyamal nan ora baga from the word go kiyo ndoi wai nei ne yolo liren baga nyemurwa nagira asiai mara nanu enyamali kai dia nyamali aira nanu iya ama longoni dia siai yenye na dakaji mimi sina shida nengora ka bogoro nayo mimi sina shida na mena na baga daraye nena duma kona nyekaja aipanye ore ngaji pookin na heno pe nemelonga lemekaja lemeore itai neeku manyamati nanu mara nanu enyamali sawa neeku mara nanu enyamali na mara nanu aitoki naidim atejo amu ore oltung'ani lidolta ake si ajo eton niata orpete lenye nemimbar ilo tung'ani enyor ake amu kayiolo nanu openy ajo maata enyamali nanu openy kayiolo ajo am a person of God am a man of God mimi ni mtumishi wa Mungu kara oltung'ani oure Enkai kara oltung'ani oota esiai enye mara oltung'ani marmali kara oltung'ani ake oloito aas esiai enye onkera enyenak neeku mimi sina shida tenehama aibelekenya nelo Enkai aitoki amayian tenehama ake Enkai aisho dukuya nehama ake Enkai aitoki aibelekenya nebol nkonyek oltau nelo nai Enkai aisho oltone duo nailo orkuak oidim aibelekenya Enkai naibelekeny iltung'anak pookin nemetii enyamali enehama si ashuku ndamunot amu ore apa eyieu mayieu ena naimisho katitin are adua kayieu apake naa ormoruo lenkitok nabo ore tenkaraki kusudi ahi tenkaraki kulo omon ahi tenkaraki ena mion naifosa mataasa ena bae there is no way to go kibidi ame konaja mataasa nedua sinye Enkai ajo aimayie mion maadua ntokitin kumok tonkiderderet ainei adua ntokitin larrabali kumok oleng aimu nkiderderet ainei adua ntokitin kumok tenkewarie ora adua ntokitin mento nduaki Enkai nitu adol sinanu ore enkata nanoto accident okuna kera ainei aikata apa ajoki apa mintoki alo sero mintoki alo ame sidai toki pang out of marriage ame sidai omeu au nabo itata kiyo nkera tiatua aji omeu itoki ala tum accident orbaribara na Enkai ake datushuku tanakata na elepet apa eji kirshurta almost a week pepanda Enkai na which means ni alikuwa anatolewa neeku mimi nimeona hizo ndoto na imaye narodwa vizuri sana kaya kwa singa ogira omon Enkai agira aitoki aitulia nemene kuna nkera ine ajali amu alikuwa mbele kama maka yani ile kwa mtu mbaba wako wazima hata mimi nimepona niko mzima mara unanya mali kaji yake nanote ni amado ajirishuku ndamunot kama umeona Mungu anaweza kukubariki urudie kwako nilo adiara nyara nkera inonok well and good karibu mimi sina shida hata kidogo amenga ngino the first thing is media wolonga leke mpanyi kioni nage media wolonga leke mpanyi no matter how many years ara nyana no matter I care less about it nimba ya olongani lino amera ngana yole njanak niaro sarge lenye nina saba union tenebo ninye na Enkai apa dine sermu mai or mo yadogo Enkai nemelek wow
kigira ake olaing'urani le Mary Supet Show aapuo dukuya tena rishata sidai oleng. Kama tiatua eranyare kanyo naaji indim atiaki ilaranyak? Kajoki nanu ilaranyak lolosho le maa, ore amu ayiolo ajo etii ilaranyak kumok mayiolo toonkar kake ketii ololashe arashu enkanashe nagira aimaa enyamali nijo ena nagira aimaa. Naa kaidim atiaki nchere ejo irmaasai nchere irkipieu itaunyeki nyoo? Inkang'itie. Ting'iria, no matter how good eyia elde marei alang' olino, kekidumu ake Enkai tine nitii nikipik Enkai enkae rishata. No matter ajo kebaa abori nitii, kebaa maisha ning'uarita, ebaiki niyieu ingarrin, niyieu inkajijik, netii loota nemiata iyie, kelotu ake enkata ino. Pookin nayieuni naa nyoo? Eng'iriata. Ting'iria amu kincho sinye Enkai erishata. Naa eniimayie engolikinoto nijo ena nagira nanu aimaa, ebaiki nemintoki aimaki, ebaiki nemiyieu atipika media, no, kake idimayu ake nilo nkomomi oomon, nintulia mintoki agirakino metaa naaji ajo naa sinanu igira alo aimaa nyamalitin, indim atupunyaki orpastai lino, indim atupunyaki bishop lino, metaa naaji nikirorie at least piitumoki ataa healed up because there are those who are suffering, etii loota oldipi, etii lotudung'o irgoso, etii lootagoro ate, etii loililia ate, ntokitin naimaitie iltung'anak kumok oldi yiok naimayie sinanu. So you are healed up, amu etii naa kumok layiolo ajo etabaa, kayiolo nanu openy. There are those men and women who are now free and we thank God for that. Neeku I was not looking for her to come back. Majito ng'ole nanu there was something to do anything. Kajo ng'ole nanu paitang'asa msimama ai, naishiunye oltung'ani oimayie engoloto, naishiunye oltung'ani sinye ogira aimayie enyamali. Nitoki Enkai ashuku irmareita minyakiti aaku entoki etipat amu Enkai naiteru irmareita naa nyoo oitoki aitabaya. Yes. Naa kishaa neeku mifaa negirakino iltung'anak mifaa negirakino mbaa naijo kuna. You can go to your pastor, you can as well go to your church, you can as well go to your bishop or your parents. Iyiolo ajo ore irmaasai meriama daileka, ore oltung'ani olikinoyu orii ake iyie amenye naa kening'u ake. Eng'orr ake sii enkoitoi nijo mee common sense dia kitumia sii amu iyiolo ajo ore ama dia ong'ata keeku enkang' ino, eneeku iloito ake lendepa nemitii enkang' ino, niboitare elde tung'ani oota ninye ormarei lenye nemiata iyie olino, ninyorraa elde tung'ani mikitaariki iyie ormarei lino, imagine aaraki oltung'ani ormarei lino niata iyie olino, ajo naa sinanu, ninyorraa alo asujaa empuun naa iyie oltung'anak lemeeta ninche ang' amu keeta lelo tung'anak, keeta iltung'anak lijo lelo, yes, nijo kalo asujaa kuldo tung'anak, nilo ajo piilo aishopo, nilo iyie ajo kagira arubare empuun oltung'anak, kipuoito ake duo iyiok, kipuoito taisere ewuei neje, kipuoito taisere ewuei neje, kijing'ita Enkai ewuei neje, shie. Meidimayu naa. Lazima pee oltung'ani msimamo oota ormarei lino. Amu enintoki kenya nabaya alotu ainosu kenya eshomo olarin oje, naa kintoki alotu ainosu netaa eshomo enkata nimitoki ashukunoyu. So it is better you repeat, just come back to your senses. Na yiolo ake ajo mikitabolo ake duo Enkai nkonyek oltau. You will see what is going on. Na enkomon nai nanu. Wow, beautiful. Olaing'urani le Mary Supet Show, kayiolo ajo ining'ito mbaa naimayie Titicus ashu tiatua ormarei lenye. Naa kayieu ake nanu nikiya ena toki serious, nikiomonoki Enkai peetum Enkai atareto. Ama ena siankiki nitorikuo, itorikuo tenkoitoi sidai? Ayawua apa esiankiki ai amanoto apa, anoto esiankiki almost like matejo kinoto apa almost like ore agira aimaa ina goloto apa, naishopo Enkai sinye nabolokinoto, natum oltung'ani laatinyikaka, natum oltung'ani lairorie, naliki sinye nyamalitin enyenak, nang'arie sinye osina lenye, nang'arie sinye ngolikinot enyenak. Sidai oleng, nikitoni airo omatiaki tao kiserian, nikiponu atoni, nikiran iltung'anak oota enkanyit, neshuko sininye aitoki ashuko alo idia ang' enye apa enkop naing'ua, alo ayaki orpastai, alo ayaki mpapa, ayaki nini lai, nikipuo aanya kulo omon duo, metumoki taake duo akuatiki entoki itung'asa ainining'u, aitoki airorie sinye entoiwuo enye, ajo naa sinanu piilo ayiolou. Bas, emetejo orpastai ore naa metaa naa nejia etiu, netobiko sinye ena kerai duration apa natii ake atotona, nelotu enkerai sidai oleng, nelotu toi almost nelotu dii akeyie matejo duo noo Jumanne. Neemanya orpastai amu nkibikoni oshi emanya. Nejo nchoo elotu kake nchoo eton mpaka naikaja, nalotu. Elotu apa neton tiaji neesisho, nisuj inkilani, neyierisho, najoki meeta ai toki nikiasie amu idia rruat oenchol, mashomo nanu idia rruat ai. Amu eewuo kenya orpastai enkolong naewuo. Nelotu sinye oltasat peeponu aitutum iyiok, neponunui aomonoki iyiok, peetum Enkai aishoo iyiok enkishui sidai etaisere, peetum Enkai aishoo iyiok oltone sidai onyorr naaji Enkai. So ayawua ina quiet manner tenkoitoi ake duo enkanyit, nayiolo seuseu ewuei namanya ajo kelio ake. Wow. Kama nai tenemutu etii happiness ene, imagine kama ako hapa, kanyo na indim atiaki igira aing'orr enda kamera? Ore nai nanu naa, ore nai Mama Angel arashu happiness naa meeta entoki sidai enaa identity. Maana yiolo identity. Ore identity naa enkarna. Tadua ore enkarna neme mpisai. Identity ore enkarna naa security. Entoki nikinchoo Enkai. Amu aisilig ajo ore paatum ng'oto Angel, ainepu ina tomononi nainepu ninye in fact
mo oltung'ani duo nyapa ing'urai tuseme ukweli oltung'ani duo sinye from scratch maidim aitayu mongo naitaa nailepunye I did her I composed her every song naigeroki yes kwanzia keji olairoriani anoro olchoro sipa mboro sarge le Yesu akumok oleng laigeroko oleng ajo na pila ayiolou namekai baba kanyor I was nurturing somebody lakini ndim aifunza kulie tung'anak edenkai metaa keure olaitoriani so aidim atiaki nchere ajo ore enkang pookin nimikarra enakai ningi ore enkang pookin nimikarra nemetii enkeko ahi nemetii aitoki nemeeta oltung'ani lemejing nemeeta olowuaru lemejing tayiolo ena toki maria ndamunot inonok ore enkang pookin naikarra netii enkeko netii awaya arashu aitoki nemetii iltung'anak atijing amu kaja kekarra na ketii loopeny neeku ore piimpang out of your security out of your man out of your home out of your children meeta ormoronyi tiai limikidoki neeku come back to your senses nishokino ormarei lino nishokino nkera inonok nishokino enkoitoi olai meempua oltung'anak oopoito mooturrur oltung'ani lemeeta ang ng'oru at least tushukokino yie Enkai tomono olaitoriani mikincho Enkai nikirabol Enkai nkonyek oltau amu ore ina kiti kiterunoto ino naa nyana oltau isaau enkiterunoto ino sapuk mimenaa akeyie yes wow ashe oleng osinga lenkai tenkaraki ina amu tejo duo ore piintabolu ena toki te social media naa enkoitoi siyie niyieu nihilie kake aitukuj nanu Titikas pee ore etu nejia amu agira taa nanu aomonoki ara Mary Supet na shomo toduare bishop lino toduare iltung'anak lekimenta kayiolo ajo melelek by the way it's not an easy thing it is not easy ore nyoshi ake duo mkipitana hivi na mzee inakuanga yani kegol arashu acha matejo kuna kera nagira idate ukipitana hivi na mtu wako unakuanga hauna peace neeku kagira nai ake nanu aliki ajoki shomo ndirring'ayu igira nilo nye aing'oru session ila aduare matejo orpastai lino ashu bishop eroro tang'arie nena tokitin nining'ito tiatua oltau nena nai nimindim aishare tiatua enkipindi e Mary Supet Show arashu tiatua enkai kipindi shomo ntayu kabisa ndio yani ndio usikie pia yeye anasema aje ore enkai toki naa enkomono toomono tiaki Enkai nje esayu eyieunoto ino ore ake peesayu eyieunoto Enkai ore oshi the will of God for everyone naa kesidai neeku ore tenilo te yieunoto Enkai tena siai tenakata nagira alo dukuya te mtandao like the will of God to be done in everything so go see your bishop go pray nilo aboloki oltau lino nena tokitin oshi nikigira aisumbua igira aomonoki Enkai ajoki Enkai ore te pooki toki let your will be done ororei le mwisho singa lenkai your last word kajoki nanu Masai pooki tenkop eseuseu nchere maimaridia olaitoriani matejo ororei lenkai nchere ore eretoto ang naa olaitoriani ing'ua meeldonyo olaitoriani ing'ua neeku nchere meeta ake embaye nimidim Enkai ataasa ndio apa kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi yes meeta entoki nimidim Enkai ataasa ore oltung'ani lino are nikinyala eyie neba are nikinyala nikilam ebe neba are nikitejo naaba neba still eneng'oyie oldereni neoltire ake leng'otonye kaja eshikokino neeku kajo nanu Masai nchere ore ena baye nikiimaitie siyo idimai taisere ntoki sinye aaku is a lesson to you there are now some families who are healed kayiolo ake some brothers at least some artists like me gospel ministers ore bekas janka oimaitie ena goloto ayiolo meyieu na nanu pee break up meyieu na nanu kake yieunoto Enkai pee kiroboro Enkai nikintoki Enkai ashukoki ilo marei linapa inimpanga ninye apa nilo aing'ua for a long time still another chance kidimai ake ntoki ashukoki napa ake newueji nikincho Enkai shomo metonaki ewueji ino pookin ake naikejo apa Masai meoshoki enkishon elukunya arashu nchere meoshoki enkishon yani nchai pee kincho Enkai omom enkata do nimintoki ainyal omom nikincho Enkai amu ebaiki neeta ewueji nikiyaita Enkai nilotu yie aitoki anya laparo lo Enkai enaa alapa singa Enkai irriwayeki meshomo neeku mikintoki atamar metii maitamu keeta Enkai mbaa sidai kaata dii mbaa mabarishoi naata nanu tenkaraki yie naa kintoki sinye Enkai aisho empiris nijia naisho Titikas pookin ake naiko miar koon miok oldip nimigor koon ino nintagoloyu ameton elakwa elototo kibung'a oshi enkerai etaa eresundai omeshomo so there is another chance there is another chance for you so much thank you for ashe tenkaraki ewo Mary Supet Show kajo ashe mayiana Enkai oleng thank you so much ashe oleng wow olaing'urani le Mary Supet Show inewueji kigira aitabaiki ena kipindi nikitii naaji tenebo o Titikas Keret nayieu ake sinye nairorie happiness kigira aidip ajoki happiness toomon Enkai maybe ore decision nitaasa nemeyieunoto Enkai
I don't know what the issue is, kake kayieu ake nana ai advice enaa enkanashe ino ajo shomo toomon olaitoriani tiaki Enkai pee kincho eng'eno amu ore entomononi naa entomononi nashet enkaji enye toonkaik enyenak naa ninye sii nadede. So agira airorie Sinki Enkai Happiness nchere shomo siiyie emberrbera ming'or ake tenakata kuna advice nikigira iltung'anak ai advice te social media ati sijui nini wewe na Mungu kanyoo ejito Enkai ama ejito ebotororei pooki wueji. What is God saying? Is this the right decision you have made to go? Fikiria siiyie emberrbera oleng niomon Enkai amu ore Enkai naa keidim ninye Enkai ekindim Enkai aidimie pee ore decision nilo aas naa decision sidai. Neeku kagira nanu ajoki toomon Enkai. Pray so hard because ore oshi oloiterua naa tenedol igirara aabulu naa keyau ninye kenang'u ntokitin. Matoning sii ntoiwuo ang' tenirorie iyiok. Tenikirorie ntoiwuo inonok toning'o. Tenikirorie ntoiwuo inonok kishaa nikining' ntoiwuo ang'. Nikining' amu keeta apa ninche irmaasai vile nayau ewalata kuna tokitin pookin tiatua irmareita. Naa mijo ake duo iyie you know sometimes unatoka kwa ashu ipuku tene nijo ore tenalo ayam olikae tung'ani nijo alo that is the worst ashu kalo ayam enkae selenkei kumbe ore ena selenkei niima naa ninye worst. Neeku kishaa ake nikielewana nikibulu tiatua orkuak lenkai. Olaing'urani le Mary Supech. Ore sii enkae toki ayieu naaliki iyie lagira ainining' matoomonoki sii let's not judge Titicus. Let us pray for him. Irbishopi lang, irpastani lang, irpastani lenyenak, irbishopi lenyenak erorie emaape daa enchom daa entabaiki tiatua ormarei lenye. Mee ikipuo tenakata ajo kinyalate kuna kera sijui no let's not judge them. Let us not judge them. Kake maing'oru enkoitoi sidai nikiyaunye ewalata ena baye. Wengine wanatumia kwa njia mbaya. Ketii laa ore tenakata toki naa keshipakino ninche kegira aakwene. Kake maing'oru sii eninko pee kitum ewalata peetum esiai Enkai ashomo dukuya. Kayiolo ajo ore Titicus nikitamayiana tosinkolio obo arashu tolikae. Ore tina nikijoki Enkai ore tenkaraki natadamuo ninye osinka lenkai naai restore his family, restore his marriage, tamayiana Enkai eshumata. My prayer to Titicus and Happiness naa nchere njoo metaasayu eyieunoto Enkai tiatua enkishui e Titicus tiatua enkishui e Happiness naa njoo menyaaki enchipai Enkai ashukokino, njoo menyaaki restoration and love and happiness meeu atua enkishui ele sinka lenkai oji Titicus tenkarna Yesu. Olaing'urani le Mary Supech agira ayieuki erishata sidai namayiana hata dii sininye iyie labda unaniangalia na marriage yako ni kama inatingika. I want you to pray for your marriage. Meeta entoki nagilunore oloiterua naa kiyama. Nikiyaki enkiyang'et eloloito, enkiyang'et adultery naa igira ake ang'uar irpayiani loonkulie, igira ake ang'uar inkituak nemeninonok. Ore ina naa enkiyang'et nairriu oloiterua. Etejo Biblia nchere ore olarrabal lang leme loonkiri osarge kake ore imasaa ang' olarrabal naa keeta nkunaang' enkidimata Enkai naparipari esembe wuetin lenaimin. Sometimes keya nemeyieunoto ino unajipata tu umeanguka. Kumbe kirriwaka oloiterua enkiyang'et. Kumbe kirriwakaki enkiyang'et torrono nagira ainyal ormarei lino miyiolo. Neeku matoomonoki irmareita lang, matoomonoki nkera ang', matoomonoki nikitum sii mentors nikiaku kiata iltung'anak oimenta yiok tiatua kiama ang'. Agira ayieuki erishata sidai namayiana kitumo enkae rishata every Thursday saa 2 entara terishata nikijo ene Mary Supech Inspiring Lives. Remember to subscribe to my YouTube channel tine tiabori. Ore ninye ena kipindi naa peekishet iltauja looltung'anak, peekilejilej, peekiomonoki sii. Neeku kayiolo ajo iyo kusubscribe kwako na ikiyaki intokitin sidan oleng nikintukuj. Ayieuki erishata sidai namayiana kaaji Mary Supech eneleshao aka nayau simu. Yellow, I know you.
Mary Pet Show, inspiring lives.